audacious pledge to install 100 pediatric operating rooms in the world's most under-resourced countries by 2030. We were told that was too ambitious, that it couldn't be done. Well, here we are, not in 2030, but in 2025, standing in our 100th completed operating room. I see this as an investment, because if I can help by making this investment, one child, to get the surgery it needs when it needs it, so that child can go back to school, his parents can go back to work, then I'm creating an economic benefit not only for my business but for the country as a whole. Ragaolathe o tsweletse a supa ha na le tsholofelo ya gore mpho ya mofuta o e tla tsosolosa mowa wa go aba mo tšhabeng ya lefatshe leno. Monica Setshwaela, BTV News, Gaborone. Mo maitekong a go nonotsha tirisano mmogo gareng ga lefatshe la Botswana le la Germany, motsamaisa dipuisano tsa Palamente Re Dithapelo ke o rapetse o na amogela moemedi wa lefatshe la Germany mono Mme Gabriela Banman ka maiteko a go tiisa tirisano ya bobedi mo mehameng e harologaneng ya itsholelo. Bobedi jo bo ne jwa dumelana go taka methale le mananeo a ka thusang dipalamente tsa mafatshe a bone go ka arogana dikitso le maele go nonotsha ditsamaiso kana tsamaiso puso e lolameng. Ona thata mothanka wa latela. Mahatshe a Botswana le Jeremane a simolotse tirisano mmogo ka ngwaga wa 1966 mme go fitha le gompieno tirisano eo e tsweletse ka go gola mo maitekong a go supa tswelelopele mo botsalanong jwa mahatshe a motsamaisa dipuisano tsa Palamente Re Dithapelo ke o rapetse o na amogela moemedi wa lefatshe la Jeremane mono go ba buisaneng ka dikgang tse di amang mahatshe o mabedi. Ko rapetse o ne gape a tsaya sebaka se go supa dingwe tsa dikgwetho tse Palamente e lebaganeng natso. Our roadmap and top priorities is we want to strengthen our democracy and development. Ile ko pele go tiisa puso ya rona ya batho ka batho le go tsisa dithabololo mme se se ka kgonagala ga rena le Palamente e ikemetseng ka nosi badiri ba ba nogileng ka dikitso le mananeo a akaretsang seromamo wa television ya Palamente go isa dikitso sa rona ko setšhabeng. We possibly have our own TV channel and radio channel so that we are not encumbered to disseminate information. Moemedi wa Jeremane o ne a tsaya sebaka se le ene go rotloetsa Palamente ya Botswana go ikgolaganya le a lefatshe la gagwe makgotla a ikemetseng le puso ya koo go ka thusa go rarabolola e seng hela dikgwetho tsa Palamente mme le tsa lefatshe leno. Usually is a friendship group for Central and West Africa. There is a friendship group for the Sub-Saharan Africa. And these groups of parliamentarians that are Re dikomiti tsa Palamente tse di itebagantseng le mahatshe a Afrika mme ebile ba Palamente a tsone a eme malalalaotswe go ka itshwaraganya le mahatshe le go dirisana mo mehameng ka go farologana. Ka jalo nako kgolo ke eno. That should be used soon, as soon as possible, and from both sides to really get a good connection and friendship started. Also, I'm in touch with the SG. Yes. And we... Re tla netefatsa gore tse re di buileng re a di latedisa re teka mananeo a tla re sologelang molemo re le mahatshe ka bobedi. But of course, we'll also keep you in the loop on, the work that we are doing. Mahatshe ka bobedi a itamile go tswella ka tirisano mmogo e itebagantseng le dithabololo puso ya batho ka batho le kagiso. Dalton Advocate Maboko tlhomile Mme Ntisana Motsete Phillips go nna moemedi wa lefatshe leno kwa Switzerland le kwa lekgotleng la ditšhaba kwa Geneva. Mme Motsete Phillips ke modirelapuso wa maitemogelo a kwa godimo a na le ngwaga di feta 30 mo tirong o ne a tshwara maemo a boeteledipele mo makalaneng a le mmalwa go balelwa la International Monetary Fund, World Trade Center le a mangwe a mafatshe a sele mo gae o diretse mookamedi kwa company ya Allen Gray le go nna mothusa mookamedi kwa Botswana Insurance Fund o nnile le seabe sa motia mo makalaneng a tshwana le kwa BFIM, Mascom le BITC ka nako e neng e bidiwa Bidia. Maitemogelo le dikitso tsa ga Mme Motsete Phillips di tla
go solofela tota gore di tla thusa go isa pele dikeletso tsa lefatshe la Botswana mo mererong ya tsa mafatshe le go thusa go godisa seroduma sa lone. mo go tse dingwe go solofetse gore Tautona Boko a buise phuthego ya babegadikgang gompieno ka laboraro mo dikagong tsa Mass Media Complex. Phuthego e tla simolola ka nako ya boraro mo tshokologong mme tabo e le sebaka sa gore Tautona Boko a tlhalosetse setšhaba ka botalo ka tsa dikgonne mo mesepeleng ya ntseng a itsere ko magatsheng a sele. Nngwe ya tse a tla lekudisang setšhaba ka tsone ke leeto la bošweng kwa Luanda, Angola, kwa neng a tsene phuthego ya US Africa Business Summit e ntseng e tsweletse e kopantseng baeteledipele ba mahatshe ka go harologana. Modulasetilo wa khansele ya Bokone Bophirima re Itumeleng Kelebetseng a re lentswa itsholelo ya lefatshe leno e le kwa tlase kgaolo yone e tlhoka ditlhabololo a bolela fa kgaolo ya maung e leng boremello jwa bojanala e tshwanetse go itshupa ka go tlhabologa. O buile seo maabane mosupologo kwa maung kwa bokopanong ja khansele ya Bokone Bophirima Martha Kaisara. Re Kelebetseng a re jaaka itsholelo ya lefatshe e le kwa tlase jaana ba kgothega go adima madi kwa mabolokelong go netefatsa gore ba tsweledisa ditirelo tsa dithabololo mo kgaolong. A re dithabololo ga di a tshwanela go salela kwa morago. Go kgothaditse makhanselara go lwantsha seemo sa leswe mo kgaolong eno. Re setse re approacha dibanka go adima madi a la go tswedisa diprojekte. Diprojekte rona ga re di lebelela they were going around 1 billion. Then re reka di amedimela 1 billion o ka adima ke banka e. So re emehela kana ntse re dire yalo be re ba re adima re kopa permission go ministry. Ha re batla gore maung e nne city ya ka re batla. Ha re ka dira diprojekte tse tsa 1 billion. Maung o ka phatsi. A re teng ka di initiatives tsa go tlina maung le ma councilor re di etelle pele. Na le vidisa na le di khontshe gore di clean maung. Go sa le fo makhanselara a Bokone Bophirima ba kopile gore dituelo tsa ditshenyo tse di bakiwang ke diphologolo tsa naga di akaretse dinoga gareng ga tse dingwe tse e leng gore di ntse di sa duelwe. Ba kopa le gore le dila phimolo dikeledi lo okediwe. Wa motho go ka itela tau di bolaile puti a motho ga itela e bolaile mia bana le bua go 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 tani Bophiri yone ba dira tshenyo e ntsi tota go heta Batswana ba senyegelwa ba lema boturu ba rua dilo tsa bone dikgomo tsa bone tse di turang mme ga diphologolo di ba senyetsa direiti tse di beilweng ke goromente di kwa tlase fela thata a tare bona bone batho bone ba mula tulo go dipatele ba mo ka kgaola maoto ka lebaka la gore mo petse ya re tseneletse mme wa go tsela botshelo jwa gagwe jotlhe a tsamaya ka leoto le le mohelo bongwe re bona botshelo jwa gagwe ka boammaaruri bo hela gone go ngwa mme ke tshiro kana ke noga go ithuta dino go tla go raya gore go bankanngwe yone policy ya rona yone ya compensation. Tsholofelo ke gore e re dithabololo di ntse di tsweletse di dirwa molaolo ono o baakangwe go ka tswela setšhaba mosola. Martha Kaisara, BTV News, Maung. Lephata la Banana le Bong la re le mo thulaganyong ya go thoma molao wa tekatekano ya bong wa Gender Equality Bill go netefatsa gore diphata tse di leng teng mo molaong le boathudi di a thijwa ka maikalelo a go tsibogela kgokgontsho mo setšhabeng ka ga go tshwanetseng. Se se builwe ke tona wa Banana le Bong Melesego Chombo jaaka na tswela kgwedi ya thapelo ya setšhaba ya malatsi a supa kgathanong le kgokgontsho ya bong mono Gaborone. Go boletse mang boitshwarelo o na le ko jaaka baokami ba ne ba kukwane go tla go bua le Ramasedi ka thapelo go malekudisa ka kgokgontsho ya bong e tšhaba eno e mekamekaneng nayo jaaka e batla go ipatela bonno mo tšhabeng ya Botswana. Mme kana se ke bontsha bongwe jwa maiteko a setšhaba go nyeletsa kgothelele kgokgontsho ya selebego sepe fela. Thapelo ya setšhaba kgatlhanong le kgokgontsho e gogile malatsi a supileng e senotse diputso di le mmalwa gareng ga tsone ke ya gore a mme molao hela one ka boone o ka kgontsha setšhaba go diga mokalo bao. For those who already know of the Bill Act that gives a complainant an opportunity to be part of the bill application, go na le ditsamaiso tse di teng tsa molao mme re bereka thata le lephata la boathodi
go tlhomamisa gore melao ya rona ya bereka ka gore go le paka jaano e ntse e sa bereke. To ensure that all of our laws are in action, because they have not been in action for a very long time. We cannot ignore the growing trend of cohabitation in our communities. Ga re ka ke ra itlhokomolosa dikgang tse mo go tsone baratani ba nnang bothe re tshwanetse ra buela kwa setswaneng sa rona mo baratani segolobogolo bana ba itirelang hela batsadi ba lebile golomo go ka baka mathata. Grounded in mutual respect and responsibility. Mme jaanong jaaka lehatshe le santse le ole ka mangole go rapelela seemo ebile se emetse molao wa tekatekano gore o thongwe. Putso e nngwe ke gore go dirwa eng ka se. Go na le komiti ya maphata e itebagantse le kgokgontsho ya bong e akaretsang gareng ga mangwe lephata la tamelo ya bana le mothulaganyo ya go simolodisa dithuto tsa tekatekano ya bong mo dikolong go ruta bana ba sa le bannye ka tekatekano le gore tota golomo ke eng. And how they ought to relate with one another. Go wela ga beke ya thapelo ya setšhaba kgatlhanong le kgokgontsho ya bong ga se go ema ga ntwa eo mo e ne le go kopa lesedi le botlhale fela mo modimong gore tselapedi go ka tsewa efe. Engwe putso e santse e emetse ke gore a jaanong maano go ka dirisiwa afe go fetola mekgwa e ithoteletsang kgokgontsho. Go Bulesemang, Boitshwarelo, BTV News, Gaborone. Baithuti ba sekolo se segolwane sa Matšheng kwa motseng wa Sojwe ba gakolotswe go tsaya dithuto tsa bone ka tlhoafalo gore ba nne le bokamoso jo bo botoka. Kgakololo eo e ntshitswe ke moemedi wa lefatshe la Philippines mono Botswana mme Annelien Vista ga mmogo le maloko a mokgatlho wa babegadikgang wa baitshepi jaaka ba ne ba etetse baithuti bao le go ba abela didiriswa tsa thuto. Jessica Pilani. Sekolo sa Matšheng mo kgaolong ya Kweneng ke sengwe sa tse di sa direng bontle ka ntlha ya dikgwetlho ka go farologana. E re lentswa palo ya baithuti ba sone e le 617, selekanyo sa 95% ya baithuti ba tlamelwa ke puso. Mme jaanong seo ga mmogo le letlhoko le le ntsi le le mo sekolo se di na le seabe sa go ama madi a baithuti ba. Ke ka seo mokgatlho wa baitshepi o boneng go le maleba go tla go rotloetsa baithuti ba go tshwara ka natla lentswa ba lebanwe ke dikgwetlho. Le tlhoko le kwa godimo, school uniform, stationery, metsi, ditsholelo. Bana ba rona ba tshabelelwa ke go tsaba sekolo mme le mabaka onea a gore go na le tlhoko le le ntsi mme re a leka go ba natihisetsa go nna ga bone mo teng ga sekolo. I want you to know that ke le rotloetsa gore le itse gore go sa kgathalesego gore le ka tswa le lebanwe ke dikgwetlho dife ga go reye gore le ka se fitlhelele ditoro tsa lona. Se se botlhokwa ke go fetola maitshwaro a lona a bo le bereka ka natla. Gakologeleng gore thuto ke lesedi le le ka le bulelang dikgoro tsa katlego. Remember that education is key. It is the bridge that is going to connect you to the future that you dream of. Sports is a very le sekala le bala go tsenelela metshameko ka jana le yone e ka le thusa go atlega gape e ka le kgapha mo mekgwatlheng. Mo godimo ga mo mokgatlho wa baitshepi ka tshwaragano le barutloetsi ba one wa abela baithuti ba dimpho ka go farologana di akaretsa didiriswa tsa thuto, ditlhako, dikausu tsa sekolo gareng ga tse dingwe go ba thusa mo nakong eno ya mariga. We don't take it. Se le se re diretseng re le sekolo sa Matšheng ra se lebogela. Baithuti ba tla tia moko ba itse gore go na le batho ba ba ratang. Se ileng gore o ka ipela ka sone. Batla go ha ngwana mo lengweleng wa sebaka sa go ithuta sa kgorelediwe ke sepe re lemoga gore lethoko la bana ke eng e be re lethoko le la dithako le gore ga le lenyenyane ke ka mo letsatsing jeno o bone gore ngwana o ne e lene wa ntha go akola mpho ya go tsa gompieko tse di tisitseng kwa dithako. Mokgatlho wa baitshepi o ikalela go tswella o jwala peo e ya thuso go rala lefatshe leno mme ba rotloetsa le mekgatlho e mengwe go tshwaraganela thuto le puso ka jana e se maikarabelo a puso fela. Jessica Pilani, BTV News,
Soujwe. Re ntse re a le tsone lekalana la Botswana Unified Revenue Services kana BURS le rotse semmuso dikago tse dišwa ko molelwaneng wa Pioneer Border Gate tse di lopileng madi a kanang ka 588 million pula. A bua ko leetong la bobegadikgang kana le bobegadikgang la go lekola le go rola semmuso dikago tse mookamedi wa BURS Janet Makgolo o tlhalositse ha dikago tse di tanna pinagare go tsamaisa kgwebo le bojanala gareng ga lehatshe la Botswana la mangwe segolo bogolo mo tseleng ya Trans-Kalahari corridor. Mojadi Mokibelo wa pega. Dikago tse dišwa tsa molelwane wa Pioneer Border Gate ke nngwe ya maitamo a ta thogatsang go tsamaisa kgwebo mme seo se rodise tshwanelo ya lehatshe leno jaaka dithoto di tswala go tsena mo lehatsheng. Mo godimo ga mo boeteledipele jwa BURS bo supa ga dikago tse dišwa tse di tla godisa papadisano ga mmogo le tshireletsego jaaka dithoto di tsena mo molelwaneng. BURS found it befitting to redevelop this significant border facility lekalana la BURS le bone go le maleba gore le thabolole molelwane o se se rurigatsa maitamo a rona re le BURS mo go thomamiseng gore re isa ditirelo tse di nonofileng ebile di sireletsegile jaaka re phutha makgetho mo ditirelong tse di mo molelwaneng. And of course, having done all this, we are able to maximize revenue collection. Go ya ka boeteledipele jwa BURS go nnile dikgwetlho dingwe tse ba di itemogetseng pele ga tiro ya dikago tse e ka wela. We have had, without mentioning names or besmirching anybody's name, we've had a few. Re nnile le dikgwetlho ka nako ya go dira tiro e go akaretsa le bo rakonteraka ba monogae ba re neng re dumelane le bone. Mme morago ga maiteko a mantsi mo go berekisaneng le bone tiro e sa wele re heletse go go ba molao mme seo se baka madiadia mo go wetseng tiro e. Actually had to give up on them and had to go the legal route, which takes forever. Dikago tse dišwa tse di akaretsa manto a babereki a le 198 dikago tse di na le maranyane a thobang dithoto ga di tsena mo lehatsheng leno mabala a metshameko le itshidilo mmele mahelo a beelang dithoto sekolo sa bana ba dingwaga tse di kwa tlase sa crash gareng ga tse dingwe. Mojadi Mokibelo, Botswana Television, Pioneer Border Gate, Lobatse. Re dumeletsa mafatshe a sele go lebega tumalano ya peo marumafatshe magareng ga lefatshe la Israele le Iran e tsweletse sentle le ntswa go ne go nna le ditiragalo tsa go ikgatholosa kwa tshimologong jaaka tlhoka kutlwisano e ne e kukiela. Tautona wa Israele Isaac Herzog o na etela Beersheba kwa lefatshe la Iran le neng la thuntsha misaele diura morago ga tumalano ya peo marumafatshe kwa Tehran botshelo bo boela kwa manong a jone. Tautona wa Amerika Donald Trump o netefaditse gore go emisa ntwa go a dirwa mme a kgala ditšhaba ka bobedi ka go inyatsa. Tonakgolo ya Israele Netanyahu o dumetse go emisa go tswelela ba lwantshana. Russia e bontshitse fa iketleditse go thusa go rarabolola kgotlang mme ya kgapelwa kwa thoko go dira jaaka motsheraganyi. Motho etso nte re tshware gone foo re gabolole go tsa metshameko Edgo. Ura ya bobedi ya Botswana Connects re tota ya the day break re diloma serota ka tsa metshameko metsonetsare le khotla la Botswana Football Association le simolitse semmuso itutuntsho ya malatsi matlhano ya bakatisi ba ba tshwara dino e maikaelelo a yone e leng go tlhabolola le go godisa kgwele ya dinao ya bomme segolo jang go tswa kwa moding itutuntsho eo e simolotseng ka mosupologo e tshwaretse kwa Lekidi Football Center mono ga borone a rutlwe tshegofatso malepa ka dintlha. Fa amogela ba tsa karolo kwa itutuntsong eo moeteledipele wa kgwele ya dinao ya bomme kwa lekgotla la Botswana Football Association Tsholofelo Sethoko o tlhalositse fa itutuntsho e tla ka nako e maleba e mo go yone lekgotla le simotse maiteko a go godisa kgwele ya dinao ya bomme mono gae. We are truly delighted
to have you re itumeletse go nna le lona fa le le bakatisi le ba tlhatlhelela dithuto ka maikalelo magolo a go ema nokeng maiteko a go godisa motshameko wa kgwele ya dinao ya bomme mono gae. Re batla go anamisa kitso ka bokatisi jwa batshwara dino. Ke letsa fa le ka ngatlhogana maitemogelo a lona go tsholetsa serodumo sa botshwara dino mono gae. Ithutuntsho e ke go ipaakanyetsa isago ya go tlhabolola kgwele ya dinao ya bomme. Re dumela gore mo go rutuntsheng bakatisi ba batshwara dino go tswa ko modieng go ya kwa dikitsong tse di fa godimo re nonotsha motheo wa tlhabololo motshameko mo lefatsheng leno. Kgolo ya lona e na le seabe mo kgolong ya batshameki ba rona ba bomme. Go katisa le go alosa batshameki ga lona go botlhokwa mo katlegong ya setlhopha sa bomme sa setšhaba. our national teams. E rile a bula ithutuntsho e semmuso mothusa moeteledipele wa bobedi wa lekgotla la BFA Tebogo Kamati a re ka ithutuntsho e ba ikalela go alosa bakatisi ba batshwara dino ba mo bogaufing ba tla thusang go ribolla batshwara dino go tswa ko moting le gore yo tla bong a gaisitse mo ithutungsong e o tla tswa katiseletso ya go katisa ga mmogo le go fiwa setlhopha se se botlana kwa tla yang go diragasa sa se ithutileng mo ithutungsong e. This course addresses the development of women football. It is because of such deliberate efforts. Ithutuntsho e itebagantse le go tlhabolola kgwele ya dinao ya bomme ke ka maiteko a go fokotsa dipharologano le go akaretsa bana le seabe botlhe. Ga se kgang ya go akaretsa bomme fela mme ke gore le bone ba tsenye letsogo. Go tsenela ithutuntsho e ke go ipaakanyetsa go nna motho wa bofelo mo tshireletsong ya setlhopha le go nna bafenyi. Ke gwetlha batsa karolo botlhe go ikita sehuba gore se e se ka ya nna setlankana fela se re se tsayang fa mme e re tswa fa re ye go diragatsa se re se ithutileng fa. Kgwele ya dinao ya mono e tlhoka boeteledipele ja bategeniki ba ba ikiteleng sehuba go nna le seabe ka go ntsha maduo. Who are committed, who are consistent in their contribution. Batsa karolo ba le 33 ba mo go bone ba le 13 e leng bomme le borre ba le 20 ba tla nna karolo ya ithutuntsho e ya malatsi a 5. Ithutuntsho e ya bakatisi ba batshwara dino ke nngwe ya maiteko a dirwang ke lekgotla la BFA go tlhabolola motshameko wa kgwele ya dinao ya bomme le go akaretsa batsa karolo botlhe ba ba amegang. Tshegofatso Malepa, PTV Sport, Gaborone. Mokatisi wa setlhopha sa setšhaba sa judo Sensei William Nduba a re ga bana pelelo epe mo ipaakanyong ya setlhopha sa gagwe jaaka se ipaakanyetsa go ya go phadisana go kgaisanong ya Africa Judo Open 2025 e tla tshwarwang kwa Africa Borwa go simolola kgwele eno e le 26 go tsena e le 21 Phusha o lopeng molelo ka pego. Sensei Ndumba a re kgaisano e botlhokwa fela thata ka jana e dirisiwa go ipatlela phatlha kwa kgaisanong ya di-Olimpiki ya ngwaga wa 2028. O tsweletse a re batshameki ba tla dirisa kgaisano e gape go kokoanya dintlha go tokafatsa maemo a bone mo sekaleng sa mafatshefatshe. Bangwe ba batshameki ba setlhopha sa Botswana ba tla dirisa kgaisano e go ipaakanyetsa metshameko e tlang ya Region 5. We know African Open is a very, very difficult competition and we started our preparation. Ga ke na pelaelo epe gore batshameki ba me ba tla dira sentle mo dikgaisanong tse. Re dumela mo go godiseng batshameki go tswa ko moding ke ka mo setlhopha sa me se na le batshameki ba ba botlana. Junior and cadet. So we take this opportunity to prepare them for the coming AUSA Games Region 5 in Namibia. Captain wa setlhopha Trish Khositsile o supile fa itumeletse go boa le mo setlhopheng se se tla emelang lefatshe mme ebile e tla boelela ntlha a phadisanya mo kgaisanong e. It's an Olympic qualification for us. So ya re tsenya mo di-rankings tsa di-Olympic for 2028. So ke opportunity ya la tona and di-atlete ka bontsi ba itumetse thata gore ba go participate mo tournamenteng yo cause ba bongwe ke competition ya bone ya ntlha ebile ke opportunity ya rona gore re tsene mo Olympic ranking. E rile a bua mo boemong jwa batshameki ba ba botlana. Pine Morosele o na supa fa na le tsholofelo ya gore ba tla dira sentle. A re batshameki ba ntse ba itlhokotsa fela thata selo se se mo fang tumelo ya gore ba tla tla ka dietsele. I believe me and my team are ready. We're ready to get those medals and we look forward to
re ntse re ikatisa fela thata go ipaakanyetsa metshameko ya Region 5 re lebogela gore baeteledipele ba lekgotla la judo ba re akareditse mo setlhopheng se se yang Aforika Borwa metshameko e tla re thusa go ipaakanyetsa metshameko e mengwe e tlang. With this work we'll be able to achieve good results. We'll be preparing ourselves even for the future, so even after these competitions we'll continue training because there are also youth games coming up. Setlhopha sa Botswana se na le batshameki ba le 11 bomme ba le 3 le borre ba fera bongwe. Setlhopha se tla emelela ka mosogo le ba kwa Aforika Borwa mme se tla boa kgwedi eno e le 30. Phoshaolo Pemlilo, BTV Sport, Gaborone. Fa re di konetelela naletsana ya monoga ya motshameko wa tennis Chelsea Chakanyuka o bone thotloetso ya go ithuta le go tshameka motshameko wa tennis kwa sekolong sa Hampton University kwa lefatsheng la America a rutwe go rata moeng ka dintlha. Chakanyuka yo na le dingwaga tse di 11 o filwe thotloetso ya dingwaga tse 4 ke ba Hampton University kwa United States of America. Kwa tla nna le sebaka sa go dira dithuto tsa Management Information System le go tswelela pele le motshameko wa gagwe wa tennis. Seo se tla morago ga phenyo ya gagwe e kgolo ya 2023 fa na fenya bosimega jwa kgaisano ya Botswana Open Championship. Going abroad, ya go tshameka kwa mafatsheng ke phitlhelelo e kwa godimo thata ka gore ke sale ke simolola motshameko wa tennis seo ne ile yone toro ya me. Ke ntse ke bereka ka thata ke itumela thata ka gore le batsadi ba me ba itumetse se ne ile keletso ya bone go mpona ke tshameka kwa mafatsheng. Thotloetso ya bone nthusitse fela thata mo go fitlheleleng toro ya me. Noticed and everybody is just inspired by me. Chakanyuka o tlhalositse fa thotloetso e tla mo neela sebaka sa go tshameka le batshameki ba maemo a kwa godimo mo lefatsheng. My journey has been good. Loeto la me la tennis le ne le siame. Tsatsi le letsatsi ke ne ke ikatisa thata gore ke nne botoka. Ke lebogela thata thotloetso ya masika le ditsala. Re le batshameki re bereka ka thata gore re kgone go bontsha lefatshe gore re ka kgona. Out and train and head with other people or play tournaments. They're there to support. Boineelo le go dira sentle ga gagwe go mmeile mo moemong a mantle ya go nna le bokamoso jo bo galalelang mo motshamekong wa tennis. Chakanyuka o solofetswe go emelela ka kgwedi ya Phatwe go rata moeng BTV Sport Gaborone. Mothetso a re sa go loletlo le maroka go ne go balabala ga ngwana le gone ga se botlhaletsa nako ya bosupa re di be khutlo go nefa tshile bogejalo kgaitsedi ya ke le bone ba bitseng o ka thusa o neng a thusa ka go diranola jalo ka puo ya diatla Franso bereka ka bona tla bono kopila le botswerere modimo tšo.